Ngi aingo yu blay ba upan yu pat yang kum kabalang. Ya kan kalat ya kabangin syakri ya u. Bat nakal yang kabalang presbyterian lum siap. Ka ai ku blay ya pi baro haka kerteng gajong turai ba unong penim jengi u Jesus Christ. Bat ya khot sko ha ya pi baro ki para banganya lagi jong yang kisem. Bat kum juru ya pi ki parlok. Di banpej ya kan video lang baka YouTube. Bat pini semata bat ngi ya kan gajeng syakri. Bat ni duai ba blay unialam ya ki banta baro jong gajeng syakri. Nadu kabasang bat hadu kabawai no. Siya bangin ya siaprang ini apa siya ubleh kecing duai. Ubleh buk pa jengi bah meneng ya aingu ya me konrat lama jeneng kapor kabangin yo yang galah di kabangin mana ya me. Iwan hak kapor konrat bangin bukti ki benta barok ki bangin sapendap. Kenlong hapok kecing alam kecong me. Hak kerteng kecong Jesus Kristus ngi duai ngipan. Amen. Ngin ya ruai ke nambar jerwai ke basan spa andru bukandai. Ke nambar jerwai ke basan spa andru bukandai. Yu boleh long ke buram ki kambulale. Bat hadin bangila dapat ruai kan kecil ruai ngas sekarpat imis dorin lingdo ba it puli nak ketin kecong belai bat banduai. Salong jing pela kampala andaya uji sungen yo imarkman do yaro ya utrai ngapur teiba ukren do yaro ya utrai piki ben riu shakmen tuan da uji su ukon sha ukpa ai buram ya ubulale kampela. Syabangan duai ngan pulian ketian ublay, nau Ecclesiastes lenong bapra dekat bakarar, kumjuro, nau proverb lenong bakat saw dekat baar pendria barbahanyo. Kikintian ba ongkum ni. La unong pop uliak bomman chis pasien bat penslam ya kasengi jong u, penban da shisha ngatip ba kalong ba bat kita ki basyap tiang ya ublay, ki basyap tiang hakmat jong u. Ha kasing syap tiang ya utrai don kacing shania ka bakrau, bagi kun jong u kinyo ya kajakari.
Kajing shep tiang utrai kalong kapukri kajing em ya kabankin ria na kijing riam kajing yap. Tongin ya doi. Try nga engo eme pamila donding kalang bengi kumni kumbangi long atrai. Nga engo ro eme atrai pamila penla ingi wei pi wei ban. Donding kalang ban mi hang ne kapor atrai jisu be. Dei tang kipa shep tiang eme try. Kin yo ya kajing penem. Bat ya kajaka ria bat kajing lai em atrai. Nga try nga buti ro hame ye unong kren. Uban ai ka kubor menta atrai. Ai bakan long kababhai kita kipa shep tiang eme ha kajing em jongi iwei pi iwei. Isnero ye u try kum uprio ban penchai bor ye u tau mensiam bakho jongme tonen kalo para kisingi bor ge barang sa jong kaching em jungi hakting Jesus Christ amen. Ublay unis na man karku ya kajing puli na ngaktian kajang ublay. Bar unsngap ya kajing khot karpat lama kajing doai. Ipan pauru kajing sungu ya imes dorin lingdo ibalashim ya kani kabanta. Tu ublay unis na man karku ya pi. Mapinang la man syakri ya u haki por baro. Ipara banget ngilapoi sikawai pat kabanta jong kajing syakri. Bat kata kalong ya kabangin yo sngow ya kani ka subject. Baka balang kalabu kani kajan miet. Ka subject jong ka balang kalong. Kan long bha ya kiba syep tiang ya ublay. Ya kabala pensyong nong rim nak kitab Ecclesiastes kelenong kaba pra kad khat kaba khatar. Bat ya kani ka subject lapan kha nak thim kajing ship ting yo blay. Bat haswa bingin yo asngo kani ka subject. Ngini arwai ka nambar jing arwai ka basis pa arpun yo. Ka nambar jing arwai ka basis pa arpun yo. Gomen siem kajing pentamai. Bat hadian ka tangin so yo asngo. Ya kajing kren ya kani ka subject. Gomen sim kajing pentemai ahyar da kapor bakrau pendoruka buit usoitan kajing sniu nangi tolau ya kal pneng atrai tupa ya kinong pompan pen angin snow ka ktien ka chong me isnay kenrat angin reng kat bat ki syakri chong me halumen simban yatrei dopen kendo yakinong pop penpau la kacing ai yakimen sim jongi menta tu pensyai atrai babha angin mat kacing ijong me lam yang isyaka Ki para bangit baro. Ka subject baka balang galabu hana kajan miet kalong kanlong bahaya kiba syep ting ya ublay. Ya ka bala pensyong nong rim nak kitab Ecclesiastes kalong ka pra ka dekat ka bakar. Ki para bangit baro. Ka habangi pet ya ka subject kanlong bahaya kiba syep ting ya ublay. Ngiyo i baka ka subject kapen i ya jingkular ka ba ay mensim. Ka ba ay jingkermen. Ka ba mi nak jing syep ting ya ublay. Ki para bangit baro lengkot ka kajing syep tiang. Ka kentien syep tiang ha ka kentien Hebrew ka da yira ka bamut lani ka bathau ya kajing tiang buram lani ka banyau buram bat ka ba ai buram yau blay. Bat habang yong kajing syep tiang yau blay ka thau banyau buram lani ban ai buram yau blay. Ka kitab jing penpau ka lanong bakat saw ka khot ka banyau. Ka thau ru ban sumari ki hukum ka jong u. Ka kitab Deuteronomy kalau nang bahan riau ka dekat ka baar. Ka thoru ban syun ya ka bosniu. Kitab Probab kalau nang bakatsan ka dekat ka balai. Lani ngila banong. Baka day ban le ya kamon ka jong ublay. Kata habang ibatay langkot sa pangka kentien jing syep tiang. Bat habang ipet ya kani ka subject kentien ki basang kalong kanlong. Bat hakitien pareng ka ong itshal. Ka bathau ya ka banwan. Bat ngila ban bu ka jengkeli kanlong ayu
Lani kai kata ka jingkular kabadon hagani ka subjek. Kajubab kalong bakan long baha. Ki para bagait baro kani kalong ka jingkular bagani ka subjek ka kular. Kan long baha. Ya ki ba shifting yo boleh. But ngin pet kendiat. Kani ka kentian baha. Kai ka jingmut joka. Ka kentian baha ha ka kentian Hebrew. Ki penankam da ka kentian top. Lani ki bangi keno tobe. Kabatau ya ka jing baha. Kabasngau tenat. Kabasngau bang. Bat kaba itenat. Bat ka kentian baha ha ka Bible ka thau ya ka jing janai. Kabang iyo ya ka boram ublay lengba ki kam ki bapala ka jung. Ngiyo haba Moses haba ula karpat ya ublay. Baun penihu ya ka boram ka jung. Ublay ujubab tangkum ni. Kajing baha jonga. Kitab Exodus konong kabalay pulay kadakot kabakat prabat kabakat kendai. Bat kakentin baha kan nga subjek kathau ya kajing kular kabadan kajing kermen kabami na kajing syeptieng ya ublay. Bat kadika ni kajing syeptieng ya ublay kabapenlong ya kibriyo makin man baha kajing jongki. Para bangit baro habangi persang banti benia ay nga subjek. Ngilap hak kitab Isaya kalau nong bahan riau gadakot kabalay, bat gadakot kabasan. Hakabaga ketian ngajong belai kaya tu yang di uway ulah perta ha uway pat bat ulong ubakut utra kipan kakendau baro kadap da kaburam jang u. Badai hakani kapor bagani khilmat ka bau Isaya. Ulong kordit yang namar ngalayap namar ngah ubriu ubat tengit kirim yang sentur. Bat ngalasyong hapdeng upait lang batengit kirim yang sentur. Namaki khmat jonga kilayo ya usiem utrai kipat. Ki para bangait baro ngiyo bat ngisko tu lang maki ni gidkhot. Bahaswa jonga ni gidkhot. Nadu gidkhot ka banangkong, nadu kalenong ka banangkong, hadu kalenong ka bahanrio. Ngiyo ba Isaya. Uyo yala dia ba ulong ubriu ubabiang. Namar ba utrai ka kam gajong ublay. Bat umdan jingku selai ha gajing Usngau ba kay baro ka ba ule. Kalong ka ba ule nakam taka boram nga jong blay. Badhan ray. Kaway ka ba Isaya ule lang bagi nigit khot ki ba sakmat. Kalong ba uyanujor yala dia. Bat giway pat ki para baryo. Kata ka ka ba Isaya ulale. Bat ngiyo Bat ngitip. Bahaba ngiyanujor yala dia batno re batno. Hakata ka khilmat ba piyanujor. Kinmi bet kaway nakini. Kata kala banlong bapisngo bapikamla banya kiway. Lani ba kiway ki kamla banya pi. Hisian bapilayan ujor rila dia bat kiway. Kaway na kita kala tikana bakan mi. Kala banlong bapila bapikam ha mapi banya ki. Lani ba kiway ki kamha banya pi. Kita ki padam kalong kabang iyo lang bau Isaya. Bat kabang ilabru hakajeng imjungi kabaman lakas ngi. Hari kabasngo tanat kalong bahadin juga niga hakan niga lenong ka bahan riu. Bahadin bau Isaya ulayo ya jengkot na ublay. Ulayo ya kaburam nga jang ublay. Hakaba uang korded ya nga. Bat hangta ulasyam ya dia ba umlong ayay. Namar haba ulayo ya kaburam nga jang ublay kabalong janay. Bat kabatengsan. Usngo tu ila dia ba ulang ubriu ubamlong ayay. Bat ulang tang ubriu ubatengit. Ubriu ubapop. Bat barok kaba ulale. Haka baladep. Kamdan kajing tikana. Bahkan long bahaya kajing im kajing u. Namar ba ulale dakabor dia. Kata haki para mengat kaba ngisngo tanat bu Isaya ulale. Namar ba ulapej sikaboram kajing ublay. Upej sikajing baha kajing ublay. Bakalong kaba janay. Bat haba uyan ujor ya kata kajing baha kabadan hau. Kamlong hei bat kata kaboram. Kajing utray. Kabalapa ulang baki kam giba pala kajong u. Bat ki para banget baro. Bat kita ki balayo ya kapuram kajong ublay. Kinsyam mila dia. Bakim long ay. Bat kani ka penlong ya ki bakin le ki naki artuli. Kabenta ka manangkong ki para banget. Bahadian baki lapet yala dia. Bat baki lap bat kisyam bakim long ay. Abaki ini ujor ila dia bat kapuram kajong ublay. Kin lap ya kani kaway. Magkatakan long bakin wat ya kajing start. Kinwat ya kajing start.
Ka kitab ka siti syau Jacob kan nang ban kong ngarkhat ka basan ka ong. An rei la da unu na phi uduna ka jing sat. Tuun pan na ublei uba ai keluat ya baro. Tuun pan na ublei uba ai keluat ya baro. Mat kani kan penlong ya ki priu ki para bagai. Kabangi sngo thu bangim long ai. Ngilong ki babiet. Ngilong ki baduna. Bat haba ngilade ban le ya kanu ka bentah ka jim ka jongi. Kabangi don ka jingkit kali bangin pendap ya kata ka kamram. Ngin pai show ublei bengin wat ya ka jing start. Namangis ngoto bagata ka jing start ka bana po jongi. Kanumla ban pendap ya kata ka kamram. Mat kani ngisaki hakabangi yo iya usalaman. Haka kita penengkong kisiem kelnong balai gerkot ka ba kandai terter ngiyo hang tu ba usalaman hadin ba ulayo ban kiyo ka ketsiem. Ka penengkong ka ba ulale kalong ba ula pai sya utrai. Bat ulaong to ai ha usakri namar kata. Kadonot ban sngoto ban bisyar ya uni upait lang jong me. Manganla ban itu ya ka babaha. Bat ya ka basniyo. Usalaman usngoto ba ulong ubriu baduna. Ubriu ubaduna ka jing stat. Bat usngoto ban sin syar ya upait lang kamlong ka basuk. Udan kamnya ka jing stat ka jong ublay. Bat upai sya ublay. Bat ka basngoto nat kalong. Ba ulayo ya ka jing stat. Aba ulapai sya ublay. Namar ba udon kam ya ka ba un sngoto ya ka babha ba ka basniyo ba hatu ki dukhat ki bahadian ngiyo bakani ka jing penred ka jang usalaman nakmat ka jang ublay kala penlong ya ublay ba un ai ya kata ka ba sim lapan ro kala pen sngo ba ya ublay namar ba ulapan ya ka jing sa ban bisyar bat ban sinsyar ya ka hima ulayo ya ka spa. Kaba dan siem lene dan brio haka perthe ki bala baninu jor bad usalaman haka spa. Ulayo ya kaburam kabakat kaburam. Kaba dan brio kabala baninu jor bad kaburam ngojong usim salaman. Gini paro kalong namar ba penret yalde. Usngau tu ba umlong ngey. Bat haba penret yalde. Kaba penpau ba usep tieng ya ublay. Bat ngiyo ba kababha kabut. Haga jing kabahadian jong usalaman. Uyo ya kaspa kabakat kaspa. Uyo ya kaburam kabakat kaburam. Kaba dan bala baninu jor. Batno. Kita kiba syep ting ya ublay. Kinwat ya ublay. Kinwat ya kajing start ka jong ublay. Bat haba kila yo ya kajing start ublay. Kan long bah ka jing ka jong ki. Kabenta kabahar ki para banget. Kabangilap ba kita kiba yo ya kaburam ka jong ublay. Kin syem ya dia ba kimlong Bat kan penlong ya ki bikin syanya. Hau blay. Kan penlong ya ki brio bikin syanya hau blay. Mar baki sngoto. Baka jeng jong ki kamlong Nyilap. Haka kita baar ki chronicle kal nong baar po. Haka tukar khot, haka tukar nong barok away. Kabang yo haka tukar jeng itu kana syapang usim jo syapat. Usim jong ki hima jura. Balaong bawa di ban mat. Ya kawai ke jeng haka jeng Bat kata kalong gajing man hertma jong kilai tili ki hima. Kata kalong ginong Moab, ginong Aman bat ginong Edom. Bat ha kata kapor uni usim Jehoshaphat. Usgo tu ba unum la banile Persya. Ya kini kilai kon hon. Bat kalabu gajing ka bakrau. Ya usim bat ya karihi barok kawe. Mereka bakas ngau tunat kalong ba usim usania ha ublay. Usania ha ublay. Bat ubu badu IT yala de hau blay. Ula pelong gajing sya jeng ed. Ula dawai hau blay. Ula penken mau ya gajing kular gajong blay. Bat kabas ngau tunat kalong bau blay ula ngap ya gajing khot karpat gajong ustim jauh syapat bat ka hima gajong Bat kabah kit khot kibahadian. Ngiyo ba ublay ula yale nakam ta joki. Hakapak ustim jauh syapat rengkat bat ka hun sipai jong Kiem nadan kam man yale ya kita ginong sun jong Ri ublay ulay le nakam tajong ki bat ula ay gajing job aki. Namar ba kani baro. Kadai ba usim Jehoshaphat bat kahima juda gilabu ya gajing syanya gajong ki hauni ublay. Para bangait baro gajing waisam ka bar pulay. Bat kadukot ka basaw ko ang sisya lang ayat ya katem ka serngiyo gajing yap. Nganom syep ding ya ka basniyo. Namar medon rengkat mami bat nga
uding do bat usan do jang me ki pentingan yang usim tebet us ngau tho bah pedeng gijing ki ba udai ban ya bah pedeng gijing kan do ka ba udai ban ya syam ki balong saban na gijing la ka jang udan gijing ngau scam ha ka jing em baka ke bas niu kanum jahanya ka jing em ka jing namar ba usania haune ublei hakaba uang langaya ya ka tem ka serniu ka jing yam ngan om tieng ya ka bas niu namar ba utip ba ublei udan rengkat batu bat haba udan rengkat batu ulong ma uban ya da ya ka jing em ka jing kita ki para banget bah bang ibu ya ka jing sania ka jing hau blei haki por paro jong ka jing em ka jing gendon ki jing yesem kibangi sngoto bagalong sabar na kajing la kajongi bat galong palat na kata kabangi la ban sngoto bat ya kabangi la ban syampang bat habu kum kata kapor ngidon ka mangin syanya au boleh mangin buru ya la kajing em kajongi hakik sang ti blei kiban por kajong kita ki para banget kilong bagi ta ki bayo iya ka buram kajong boleh kibu ya kajing syanya au boleh bat apa kibu ya kajing syanya kajong boleh kapan pa bagi syap yang ya boleh bat apa ki syap yang yo boleh ki syania ho boleh bat kalong bha ya ka jing menjoki gumba kalong bha ya ustim jeho syapat bat ya ka hima jura hadin jong kata bo boleh ula penjob ya ki na kita ginong syun bat kalong bha ya ustim jeho syapat bat ya ki hima ka jong ipara banget yo iya ki neki arteli kita ki brio ki ba pet sakaburam ka jong boleh ki syam dia bakim long ya bat apa kisah dia bakim long ye kan penlong ye ki bakin wat ye kejing sat kan penlong ye ki bikin syanya au ni ublei ki para banget kabangan penkuat ya kan ni katon kambing ye bangin kimi sikaboram ngajong bun sien gum ki para banget bat gum ki beriu kat bangin ang emah kan ka perthai kadon hateng-hateng kapor kabangi kumpet ye dia bat ye ki waipat bat hakata khlemat kabangi nujo dia bat ki waipat ngin lap mangilong ke bakam ha lani baki wei ki long ke bakam ha bat ka khot yang i hakan ka por ki para banget bangin pet ka boram ngojong blai bangin inu jor la di bat ka boram ngojong blai bat abang ila inu jor la di bat ka boram ngojong blai ngin lap mangilong ki priu ki baduna ki priu ki batelot ki priu ki bapom bat dai hangta kan penlong yang i bangin wat ya kajing start ngin wat ya kajing start bat abang ila yo ya kajing start kan penlong yang i bangin long ki balak kloy bangin tiang ya kanu ki priu ki pastat ki kloy ban pediang ya kanu bat gin sngo turu haga juga por mangin long ki priu ki bas ngoret habang istat ngin selong ki priu ki bas ngoret bat ngin tipru ya kalenti kabangi de banya bat ka bas ngotan kalong baswa bangin le ni shwa bangin keren ngin da perkhat krang bakata kabangi le bat kabangi keren kanum pun sumusi bat kanum pun mong yano reno re kata kabangi le bat kabangi perkhat kantai ya ki waipan bat kawai pat ki par banget habangi lakmi sikaboram ngajong boleh kan penlong yang i bangin lap bangin long ki brio ki baduna bat habangi duna baki ki baro kim long hakti jongi ngin bu ya kajing syanya ngajong i hau boleh ngin bu ya kajing syanya ngajong i hau boleh namar baki ki baro ki long hakti ngajong boleh wat kajing em ngajong i hiru kalong hakti ngajong boleh ngimla bantip lanu ka sakasngi kabangi di baniap nagani kasla jong apartheid retang ubulai ubala bantip ya kata badai ho kata banta bangin dan kambangin bu ya kajing syania kajongi ha ubulai ngimla bantip hakan uga por kabangin sayo ya kajing pang bat kajing system ngimla bantip hakan uga por kajing kin wana kajing mjongi retang ubulai ubala tip ya kata bangin dan kambangin bu ya kajing syania kajongi ya ubulai bat habangi bu ya kajing syania kajongi ha ubulai kadon kajing sngo syam ya kajing mjongi bat kadon ru kajing singa ya kajing mjongi bat kabatan kami kolong bangin priang banget hau ni ublei ya ubangi ngilasanya bat syakri ipara banget ngidan kamban kimi sakaporam ngajong ublei kaporam ka babha kaporam ka bacanai bat apa ngilale ya kata ngin wat ya kajing start bat ngin syanya ane ublei bat kan pelong ru yang i bangin syap ting ya bat apa ngila syap ting ya kan long bha ta kajing im ngajong i ublei unis ne man karku ya kan ka khobor bat kan ka subject ka bangil yo sngo lama jeng por ublei nangam ta kaporam ngajong amen para bagai ngilapoi sekabanta kabangin penwai no ini kajing syakri bat ngipan pawo jing sngongo ya baro kibalai simanta nadu iba ilam ya kajing ruai iba tem iba pule bat iba duai bat ngi aingo yu blai bangilo yo sngoru ikan nga subject ublai unis ne ban karku ya pi baro para bagai nyal gijong kajing kesem bat gumju ya pi parlo ki bape ikan nga video lam ka youtube do kajing suka ublai ka palat kajing sempang baro kan ri jaja ya ki
ya pi haki por baro. Bat kalau ru kajing penkan ma ya pi ki para pengen. Ya ka ba pen peteng ban penlong i kajing nyeseng. Bat i kajing tuai ki jong pi lagi jong yeng kisem. Ublei di sini mengarku. Ya ki benta baro ki bangla pendap lama jong ngapor. Ini penwai no ini kajing sakri da kanambar jing ruai ka bala ka ban rius pa lai pupra. Kanambar jing ruai ka ban rius pa lai pupra. Apo ki jingkarku jong me. Ngiyak wa aturai ban syong bat harian jong kan ye. Ngin sayo ya kajing karku bat penwai. Hapo kijengkerku jong me ngiyakwa atrai bansyong tu pendapka dono jongi kon kijong me aingin lon jing suk jong me jing suk jong me jing suk jong me halaka sngiru to ai. Ini wai. Badah ka bawai no jong ni kajing sakri ngi duai kajing ba kajong oblei ku pa. Kajing ai kajong jis kures bau trai lam kajing selok kajong musim aku. Ini kelai ki belong kitan rai ba kajing karku hawe oblei ki lorkat belaka balang kajong me. Lam rupat kirunget akan ikari badah kalang satalak kajong ka porthai. Nadu menta bat syaduk ki bam syukur ru. Amen.